Mwiriwe neza mwese bene data abandi mwaramutse. Ndagira ngo nsubire mbashimire kandi byihariye abantu bose tumaze kubana kuri uyu muryango Imana idakiranirwa ibaha imigisha. Muri abantu b'ingenzi cyane, ubu ndimo kumva nkomeye kandi ngendeye no kuri commentaire zanyu kumva nongerewe imbaraga. Vraiment ndabashimiye. Mumaze mwumve ko mwebwe tumaze kubana, mbashimiye cyane kandi msongeye cyane. Wewe wahisemo kuba muri uyu muryango, uzawugirireho umugisha. Commentaire zawe ziri mu kuntera umwete, abantu bandika ibintu byiza bigashimisha. Ariko nshimire n'ubuvandimwe Butoto watanze ubuhamya, Imana kugasanire message yawe. Je était très content kandi wanteye courage. Yavuze ko yafawulu kandi yagize umugisha, twifurije umugisha. Asandi ko watugiriyeho umugisha kandi natwe tukaba twakiriye umugisha utwifurije. Ndagira ngo nsabe abashaka kwandika message zitari nziza ntabwo ari byo. Umuntu usanga yanditse message nta gitutsi pe, ariko igihe utari interesse passe jahandi ushobora kunyurwa ko nta mpamvu yo kwandika ijambo risa n'iryo ushaka guca abantu intege. Turakomeje rwose bene wacu bumva ururimi, batuye i Rwanda, batuye muri Amerika, batuye i Burundi, batuye ku isi hose, Australia n'ahandi bifuza kuza muri Canada. Rwose nzajya mbaha amakuru. Navuze ko ntari umwaja wa migration, ndi umukoranabushake gusa utanga amakuru mbajije, amakuru nsomye, amakuru nkurikiranye, amakuru nzi y'ukuri. Tituri abagabo bo guhamya ibinyoma, tituri abagabo bo kuvuga ibintu gusa by'igihuha. Na amakuru y'ukuri, tubaha amakuru nyakuri, twabajije, twasomye, dufitiye ibihamya cyangwa se avuzwe na guverinoma ya hano tukayakurikira kuri televiziyo. Ntabwo ari amakuru wenda k'ikiganiro nabaye ejo bundi, na amakuru ministre yavuze ndayakurikira, ndayabaha. Nico niyemeje. Uwazofasha kuyu watanze ubuhamya muri iki cyumweru, Imana ishimwe, umwe arahagije. Mu bindi byumweru bitatu nihagira undi uhirwa, ni byiza cyane. Rero mbahaye agaciro abantu turi kumwe hano, Imana ibaha umugisha. Reka nsaba umuntu waba udukurikiye bwa mbere ugeze kuri iyi chaîne yacu, mu by'ukuri ndagusaba amasegonda ya 3 ukore subscribe. Hari abantu bakurikira ariko badakora subscribe. Dutera iyo nkunga twaguke tubane mu muryango. Niba wumva uri interesse n'ibiganiro byacu kandi nanone bitari interessa, sava nta kibazo, ariko ubikoze ndagushimiye. Mu kiganiro cy'ubutaha ndazi ko tuzaba twungutse abandi kandi nabwo nzabashimira. Imana ibaha umugisha, muri abagaciro. Uyu munsi rero ndaganira uburyo wabona visa visiteur yo kuja Amerika, yo kuja Canada, yo kuja Australia, yo kuja muri Europe. Kuko nagerageje gusoma ibyo bisaba, ama etape yabyo sanga namwe arasa, systeme ni imwe. Rero icyo niyemeje ni ukubaha amakuru. Narabisobanuye ku ishene yanje, ntabwo nihemberwa, no, n'ubushake bwanje kubaha amakuru. Nafashe umwe nk'uyu warayi duhaye ubuhamya, uwo ni munini n'ubwo umwaka woshira nta wundi akaba ari uyu. Iki ni kinini cyane kandi kuri nje été tellement encouragé, numvise umwete. Rero nashatse kubagezaho ibyo ukwiye kuba wujuje kugira ngo ubone visa visiteur. Visa visiteur rero ndababwira ibisabwa, ibyo ukwiye kuba ufite, uburyo ukwiye kwitwara, kandi uzayibona niba ubyifuza nukora uko nkuyobora. Muri ibyo bihugu mvuze, muri izo kontina zine, wenda mvuze kubava muri Afrika, cyangwa bava i Burayi baza Canada, cyangwa bava Australia baza Canada, cyangwa bava Amerika baja Australia, cyangwa bava i Burayi baja Amerika. Nubwo buryo niyo processus nagerageje gusoma ndabikurikirana nsanga donc processus ni imwe. Nico gituma ngiye kubaha izo etape.
hari visa nyinshi umuntu asaba yo kuja gutura burundu, ariko sibyo nja kuvuga, ndavuga visa visiteur, ni ukuvuga ngo iyo gusurana gusa, visa yo kuja mu gihugu gusurana, gusura swat umuryango wawe, umwana wawe, umubyeyi wawe, umugore wawe, kuruhuka swate, kuja kuruhuka, kuja mu gihugu uri umuturiste, gukora tourisme, cyangwa se mu zindi gahunda kuko nari mbivuze. Rero ibyo byose ni ubwo buryo ngira ngo mbagezeho izo etape, ndazihutamo ariko ndazi ko kandi bizagirira akamaro mwebwe. Na conference ni visa visiteur. Ico mvuga ca mbere, mumenye ko iyi visa si ukuza gutura, no, ni ukuvisita ugasubirayo. Ntabwo ari visa ya burundu, ni ukuvisita ugasubirayo. Iyi rero ni parti nakwita ni parti imwe yo muri visa temporaire, visa z'igihe gito zitari za burundu, kuko nababwiye hariho abaresida permanent ku basanzwe hano, resident temporaire na resident permanent. Iyi visa rero ni mu buryo bwa temporaire, no bw'igihe gito hanyuma ugasubirayo. Ndagira ngo irasobanutse cyo nshatse kuganira cumvikanye. Etape rero tuzijemo. Ikintu cya mbere, ukwiye kuba wujuje condition d'admissibilité, wujuje ibisabwa. Kibihe? Ufite passeport iri valide zibura hejuru y'amezi 6. Nibishoboka iyo passeport uzobe waragiye mu bindi bihugu, bayikubitaho amakashe yabo cyangwa amaviza y'ibindi bihugu, birorosha, bituma biba byiza cyane. Ariko nubwo ito bimeze gutyo, nabwo nta kibazo. Nubwo yo bikiri vierge ariyo ya mbere, iyo ntiyo bimbogamizi. Ariko iyo wagiye mu bindi bihugu mwegeranye, ukava mu Rwanda ukagera i Burundi, ukahava ukagera muri Uganda, bene ukagera Kenya, birya harico byongera, bituma haba ikizere ukaba wagira. Rero ukwiye kuba ufite iyo visa. Icya kabiri, ukwiye kuba en bonne santé, utarwaye. Icyo ngicyo cyo kirazwi. Ikindi nanone, ukwiye kuba udafite kesi yo ko wishe umuntu mu gihugu warakoze amanyanga, ukabaho ushaka kugira ngo ubone uko uhunga. Ibyo nabyo nibirya navuze, ukwiye kubona urwandiko rwa polisi ruguhamya ko uri muzima, barukwaka cyane iyo ugiye kuza. Rero ikindi, ukaba ufite amafaranga kuri konte yawe. Nshatse kuvuga iki? Amafaranga hari ubwo wowe utayafite, ariko abantu benshi baje urayasaba umuntu ukayashira kuri konte yawe, sava bigacamo kandi bikakubera byiza. Uko niko kuba wujuje ibyangombwa bisabwa. Intego ikujanye, ukwiye kukonveka umuaje wa migration, ukayimwereka, ukayisobanura, zajaha zagwa kuri iki kibuga c'indege, nzararaha, nzirirwaha, nzabaha, nimbugiye gusura umuryango nzaba kuri ya adresse mu rugo rw'uyu muntu ku bana banje, ukamukonveka. Donc nubwo mutari kumwe alinye, ariko ukamukonveka akemera ibyo umubwiye. Ikibazo abantu benshi bagira mareke nibabwire kizagituma abantu benshi batabona visa, nuko utabasha kumwereka kuzagaruka. Ukwiye kumwereka aho uzabanza asura iki, nzakora iki, ariko kandi nzagaruka. Ukamwereka ibituma uzagaruka. Mfite responsibility, dore mfite umuryango wanje ndawusize, mfite akazi, pagarari entreprise, mfite ibi bikorwa. Ukabyerekana neza, ukabimusobanurira, aje wa migration akaba convaincre. Ico ngico kiragufasha cyane. Iyo utabisobanuye neza, babona kuzosha guherayo, bakakwimira, umwereka uburyo bwose, hotel uzacumbikamo ibiki, ko baranjije ibintu neza, nyine biragufasha. Ico ngico tukiriho. Ikindi, ukwiye kuba ufite document zose original. Donc apana amafotokopi, ibintu byose ukaba ufite ibintu byose original en format PDF, biteguye muri ubwo buryo kugira ngo bigufasha. Mvuze nka passeport iri valide nkuko nabivuze. Kikindi ukavuga les antécédents de voyage, nkabiriya nasobanuraga ibindi bihugu baba baragezemo, bene ibyo ngibyo. Hari na formulaire uzuza en ligne avec l'application Adobe.
iyo formulaire urayuzuza ndababwira aho uyidownloadinga ni kuri site ya IRSS uragenda ukayidownloadinga ukayuzuza alinye tukeneye umwaje wa migration ni alinye urayuzuza wenyine ukayohereza. Ndagira ngo ko turumvikana, urayuzuza ukayohereza. Ikindi ugaragaza invitation yawe, nimba ari conference, niba ari umuntu usura, niba ari anniversaire ugiyeho, kuko ibyo byose ubona invitation. Iyo invitation rero urayipresenta ukayerekana. Warangiza kuyerekana rero na mahirwe processus ikomerezaho, ariko wagaragaje ico ugiye gukora, wagaragaje n'ubutumire n'umwana wawe wakuraritse kuza muri anniversaire ye, muri graduation ye, ikiguzasura uzakoreramwo gahunda zawe, cyangwa ugiye kuruhuka hotel uzaruhukiramo, ukagaragaza invitation donc yaho ugiye. Ikindi ukora rero, ugurura konte yawe n'ubuntu. Ugurura konte yawe n'ubuntu rwose muri IRSS n'ubuntu rwose. Nakurangira ni www.canada.ca, nahuja ukayugurura byoroshe, cyangwa se mu Gifaransa immigration et citoyenneté, urandika uko ukagenda ukayifunguramo ugatangira processus yawe. Muza ku bantu bo masaiba urayifungura ugakomeza, ni pole pole n'urugendo wewe wifuza ubwo buryo, ni pole pole ukabitegura, pole pole ukazuzuza, ukaba ufite konte yawe. Kuki wumva bitashoboka? Kuki wumva wocibwa intege ngo bizabuswa niki? Kubera iki? Urumva si ibintu bigoye, ni ibintu gusa abantu b'ikintege kibabaze ngo bakore processus abifuza kuja hanze. Uraza kandi wahagera waje ufite visa temporaire, niba ukeneye gutura ugatura, ariko ushobora no kudatura ukabona igihugu ko kimeze, ugakompara naho utuye, ukaba wakwanzura kwa affaire, ukaba wakwanzura ico gukora. Ibyo mbahamiriza n'ukwizira ariyo tayi n'inzira hirya yaho. Ubu buryo ukwiye kubwumva kandi ukabuha agaciro. Ngana ku musozo rero, uja gutera ibikumwe, noneho ugategereza, nta haraka, ugategereza igisubizo. Kera bari premier arrivé premier servi, kera niko bagiraga, bashiraga ibintu ku murongo. Ariko mu buryo nzabasobanurira bwa entrée express ni selection. Donc iyo ujuje ibyangombwa akoze ibintu neza, baraguselektiona. Amakonte ni menshi, ariko ubu si premier servi, premier arrivé premier servi, nta gushitse mbere bashira abantu ku murongo. Ubu baraselektiona. Iriya systeme rero ya entrée express nubwo buryo ikora. Kiganiro kizakurikira nzayibasobanurira kugira ngo musobanukirwe mu byumve neza. Nuko rero iyo umaze gutera ibikumwe urategereza, ntabwo ugiri haraka ngo gutya na gutya ngo oya, urategereza. Iyo wemewe rero wishura amafaranga ya visa, iyo ni etape yayo. Wishura amafaranga ya visa, ntabwo ari menshi. Wishura amafaranga ya visa utegetswe, ubwiwe, noneho ukabonaga kubwirwaho udeposit ibintu. Hari ibihugu bimwe bitafite ama ambassade y'igihugu mu gihugu cabo, ubwo bakubwira handi ubigeza mu kindi gihugu, soit en ligne soit en présence. Bityo rero uko urugendo nuko ruba rumeze. Ni mukubabwira amakuru yo kuja hanze ntabwo ari mu ijuru, ntabwo ari mu ijuru. Ntimukigira mutekereza ngo hanze ni mu ijuru, ni mu isi nk'ahandi. Ariko ku bantu baba bashaka kwiteza imbere bagasubira mu gihugu cabo cyangwa bakainvestire mu bihugu byabo, sava abona ababyifuza. Hari abatabyifuza, sinangombwa ngo abantu bose baze hanje, ntibonaza bose, c'est pas possible. Hari abatahakunda, ariko kuba hakunda nibo mbaye mpu buryo ki uko wagerageza amahirwe yawe. Ubaye utahakunda sava, ariko ubaye uyumvamo uko ishene uzakomeza uyikurikire, ndazi kuzagira uzuyikuraho kandi bizagufasha en réalité, kuko ibihavugirwa n'ukuri kuzuye, tabihimbano, tabipapirano byo kugira n'ukuri kuzuye. Ndifuza iki? Ndifuza kuzabona ubuhamya bwawe muri commentaire buvuga ko wafaulu. Ikiganiro cy'ubutaha nzashiraho nimero yanje ya WhatsApp, noneho tuwasiliane, tuze tuvugana imbona nkubone, tuvugane, duhamagarane. Niba hari ico nshoboye kugufasha nkigufashe, ko sinshoboye byose sinkora muri migration.
ni amakuru mbaha gusa, ni amakuru mbaha gusa. Uri interesse savant tukaza unatekereza ngo hari ibindi binini nokora, ni amakuru ndakuyobora. Cakoze mfite ibyo ushoboye bito bito, uhereye kuri kimbaye mbaha amakuru n'utundi no mfite icyo no gufasha. Tukantekereze cyane ngo oya, ni amakuru kubifuza kuza muri bihugu baba bafite ibyo bashimye. Ariko nabari mu bihugu sava nka Kongo, twebwe tuva muri Kongo ubirimo irakira igihugu sava. Abari muri Kongo bo n'ugutaha, ndetse bo ndakubabwira ngo baze abakongomani bo n'ukuja mu gihugu, kuko twe twabuze igihugu igihe kirekire. Abe natwe tuzogaruka. Ndabwira bari mu bindi bihugu bumva ururimi bo babifuza kuza muri Canada. Reka mbashimire, nizere ko mwakoze subscribe, abakurikiye ikiganiro mwasharinga, mukalikinga, mukaduha na message yo kutuankuraja no kutubwira niba hari ico mwumvise. Ndabakunda kandi turi kumwe namwe ibihe byose. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Bye. Ibiganiro nakagaruka.